Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Papa Sonko Enkoma was Sabrisa Washami, it was Too Much GHS. So, Ghana Wahala Jimedi, and I'm so forming by a Casey Capamidi, by Abesumona, everything for net day by a BHS award, Tinu Su, Mama. Nina, and social watcher, yena, a results, Abba Bontina, who say, Mako suku akwa chiro me so hwe de ye de paper beto mani de me twere gu paper ne so enya ho max e na ye de ama mani we de me de ekọ hini sa abrabo we de na me bo e de ayeden NHS woti ni so NHS wo su a eni owu ne se ye wo mo make ye papers no na wo mu edi no abro na ebusuafo ye bora ense no mo be kaya ye JHS fo wo mo etwa wo BC ya wo mo na ne de ye one hot meal Emma woman na so mo complaining and aduane ambe and aduane say and we say I no video bi ba bon church sem kwada ye de aduane ba ma wo ma eji so maka form of na enso so na nkwada wo mo nyu bi atese wo mo kwakoto aba na say ye wa reshi mu bi say wo mo so bitim do mo kokromoti edi eye dwuma e wo mem sa nkwada yi e na meka wo mo asem ye BC for wo mo chon that was 2020 ya na ye na watch emu efri ne ya woda eba no na netie bebeto edwa ese BC nkwada chese wo mo cho wo mo enso hwe area no wo mo result aba abontin a ewu be nya se chese nkwada yi wo mo bekwa akwa kopi mu ewo ye cafe centers nenye wo mo akwa hwe se ye maxen na wonya A wonya B wonya C wonya C de wasi for de eba ye bi no mutimi bo A1 ades ni abranti agese wo no so se wonya scholarship yi kwada we di HSM wono nso so aba e wose wonko na wonko hwe eye ne results na wo hunu die wetwa ebusuafo kokoko hwe ya na chese adane eye esu na ebusua umenko hwe video ni eba ye beto aso checking bi mama da bien checking bi mdadi ya checking bi ya bi onya 20 men checking bi check man onya 20 you check man mami na Adam so much you na said the one mutimi ehu eno no just wo check results no ewie ye no na ene ankoye wa feli se puto se adebi enye de metro ye e wo pepe yi so na home max na ye de ama me ye sakraye bi abemu ana je se won wa no mo wo ye enchen wo te kasa ni se ne ye sanre check emfa ma bi me bia na mfunso bi na ye den akoso se ne be ye ni ebe hunu ne ehu ewie na hu ni se still na ya de dia ma dia ne wasichere ye wade so na wudi ekowu fie che se abaye yi esu bobna se we de ko kire na wofo de apede ye sanse enye Max was a winya and a winya at as a wosua and sa FA and BC results no na video you better a year abontin and no epe and a Ghana for binum e can say quadano FA baby odi say be a wosun and I say FA baby no so no we nya winya e wo esu bi e wo se wosun na no mama ka say edi say wosun no yes a winning pefe say exam see die akoye e de ama questions wa wutimi answer we wa be fia ba be hwe book mu tese bibia nam ye wutro ye ene de wo textbook mu ye na afebekwa ko rechi ye be makiaba na masa wo expect se obenya ne amfa ama wa ahumete ye ihe na akwakwa ye se wa ye bregu adwuma na no na ebinu mu nso e ka se we ni kwa so wusu esanse
Wona wo ne say ebia wo chiro de eye na so ebia chirichiri ni ana say de wo marke won social no wono wonim say ebia de wo chiro ye na wo share ye with marking scheme ye de man no na enye ne kwan so anu na say wanu yi a wo de emansefu anu no na enye anu yi a say e fata say wunya 100% marks say 5 marks and say 20 marks ye de ema wonti we abaya no wo su kura wo su ekwa because enya de say easy sorry enya de say wa ye kefo ebesa aka say wunti ye say ye remarking e de amount no nkro ne baza wo bushafo we skadia ene wo mbe ya maba say enye usu na e baba beto abonte no ene ebe ma obi ehun mo ba ka cha say ani wo koye remarking e de amount usu a usu ekwa esa say wo twa ya e ya de say wo twa ye no e ye correct answer enya de say nipa ni tirimu adi ana wo ye wudi ni sem wo be ma ke wo ana so wo be ma ke wo down na wo betim enti no wonya eye esu de wo twa ye no e ho emfaso dia na wonya na no ebi mu so ka say bi wo ono mu a wo mo market papers wo mutiri mu eden abro na ye wo mo wonya market ye nipa be enum ede we hu say ani anyway wo ma twa ye one answer na ye obi ho afi wo mo market nyina no won hwempo na eno ani say wo market wo mo down ene wo market na wate wo enti wo a wo no ama half wo enti ebetimi aba say do market ye papers no wo no na nitiri mu ede e bi krampa no wo ne yire ana wanya issue bi ni fiure tu nsensem bi no nti ni chese ono na aso ayehye no de aba betina pepa no nti enya de sempu se wo kan empu na wo hunu se akwada yi ana ya abranti we ne die mi ma kini se ana se me maki ye ni se na busuafo no ne ensem aba beto abonten no se BC for se de omo result no enya aba abonten nti se wo ye BC candidate a wo 2020 na won konko cheke wo de ne start cheke na wonu say wo feli because wasi for why for crampo omo mucho wo mo wasi 2020 e bi no ma feli ama mo ma menum ato something so wo mo ma no de wo mo ntimi feli so obi no nya e wo school mo ni nyina F9 enti won say ye say BC result abadia ene prentem na kwa cheke wo de se de be ya wo nsusu be hunu de wenye ne wo hunu de wo de ekọ na so ni nyina mu no emfa ho no results a wo benya ana se figures a ebeba abonti se secondary school so de all those say bia wo gonkonya suku a wo pe ebetimi abasa akwada iso wo su nyina enye grade na wenya no na hunya ne na ebia suku a wo be pe no na enye eno ene ye de no be kwa akoto eno ene how na nsuso den ya with the grade that ubenya school o hwene ne private schools so ebi e wo hono ma wo moje with ye grades ni ebia ubetimi e de akọ na so ye be na makonya yiso na ya ma wo mo ya no mo make ye papers no so ehunu se ye wo bi life ye wo bi destiny obi o de ne brain na ahye school mu sanso onim se ni ti de betimi edi aboa no bibie ni won mo betimi aye no asasi so enti what day ye ne life yi eto chacha with ye circumstances around you na na hawa na mania wona mu na de making crofo na na chese wo bre enkofo asint mu ma ye hwe ni because abrobo die enye ne kwan so a eno no na ebusuafo ye di esi no subscribe to channel no so wenye ya like videos na share all the social media platforms so follow ye IG page ye Twitter page @tumagh_ Facebook @tumagh media e de ekresi kapada sene ye besaneshia.